1945. Berlin je pao, Rim je pao, pale su i nuklearne bombe na Japan, Drugi svetski rat je gotov. Iz pepela ovog pakla izdižu se dve supersile koji će diktirati pravila novog svetskog poretka. Sovjetski savez i SAD. Neće proći mnogo vremena do prvih sukoba interesa ova dva giganta, kako u Evropi, tako i u Americi, Africi, a posebno na jednom poluostrvu na dalekom istoku, Koreji. Do 20. veka, korejski narod je vekovima uživao u jedinstvu i nezavisnosti svoje kraljevine. Nažalost, njihove jače komšije, konkretno Rusija, Japan i Kina, nisu uživali u korejskom jedinstvu i nezavisnosti. Kako su ove tri bili tehnološki i ekonomski daleko ispred Koreje, poluostrvo je zbog svog geostrateškog značaja postalo free real estate. Ali, svi su ga hteli. Te Japan morao da pobedi i Kineze i Ruse kako bi ih proterao sa poluostrva i zauzeo Koreju za sebe. Da, Japan je pobedio Rusiju. Više o tome posebno jednog dana. Uskoro, Japanci anektiraju poluostrvo i otpočinju svoju brutalnu vladavinu nad korejskim narodom. Pokušavali su da unište korejsku kulturu, jezik i nacionalni identitet. Učen je samo japanski, a korejskoj deci su davana japanska imena. Treba razumeti da je Japanu, kao maloj, a jako gusto naseljenoj državi, trebala nova teritorija sa novim resursima. Ali je njihov tretman prema lokalnom narodu bio toliko brutalan da se procenjuje da je i do 800.000 Korejaca izgubilo život. Ipak, japanskom teroru po celoj istočnoj Aziji, u kome su oduzeli živote i do 30 miliona ljudi, je došao kraj. Samim tim i korejsko poluostrvo biva, rekao bi oslobođeno, ali preciznije bi bilo da kažem da je dobilo novog gazdu ili gazde. Da se ne bi odmah pokačili, Ameri i Sovjeti su se dogovorili da je fair da podele poluostrvo po 38 paraleli, tako da manje više svako dobije po pola. Sever je kontrolisala Moskva, jug Vašington. Ovo je trebalo da bude privremeno rešenje s ciljem da ponovo ujedini korejski narod. Međutim, nakon Drugog svetskog rata, odnosi dve supersile počinje da gube tu lažnu prijateljsku toplinu i odpočinje period poznat kao Hladni rat. Tu su Sovjeti pokušavali da po svetu prošire svoju komunističku ideologiju, a Ameri kapitalističku. Sve naravno na vrlo miran i demokratski način. I prva velika žrtva ovog sukoba su upravo bili jadni Korejci i to odmah nakon što su Japanci spakovali kofere. Tako da to privremeno rešenje da će se narod ponovo jediniti u jednu zajedničku državu, toga nema ništa. Na severu, Sovjeti podržavaju uspostavljanje komunističkog režima, te poziciju šefa države zauzima čuveni Kim Il-sung. Na jugu je tu čast dobio kapitalista Syngman Rhee, hardcore mrazitelj komunizma, idealan čovek za Amere. Ipak, i Moskva i Vašington su povukli svoje vojnike do 1949. Što ti je vrlo bitna činjenica. Svačija omiljena organizacija, Ujedinjene nacije, su predložile da se održe izbori kako bi se uspostavila jedinstvena Koreja. Međutim, Sovjeti plašiće se da je UN realno više naklonjen ka Amerima, nije hteo to da dozvoli. Tako su održani odvojeni izbori i na jugu i na severu i ova gospoda dolaze na položaj vlasti. Naravno, sve vrlo demokratskim putem, baš kao što Ameri i Sovjeti to vole. Sad, ova podela je bila problematična na više nivoa. Prvo, podelio si jedan narod u dve države koji imaju totalno suprotne sisteme vrednosti i još su podržane da se što pre pokače od strane suprotstavljenih supersila koje žele da ih iskoriste. I Južna i Severna Koreja su sada bile vođene diktatorima, koji su smatrali da celo poluostrvo treba da pripadne njima. Idealna pozicija za početak sukoba dve ideologije, dva giganta, Vašingtona i Moskve. Tokom prvih par godina obe Koreje su testirale jedne drugu, tako što su imali brdo oružanih sukoba na granici. Ima da nije došlo do rata, mogu samo da zamislim koliko su se građani osjećali bezbedno u ovakvom okruženju. Ipak, do 1950. Kim Il-sung smišlja plan invazije na jug, te traži podršku kineskog lidera Mao Tse-dunga, pre svega naravno sovjetskog lidera Josifa Staljina. Stalin je prvobitno bio suzdržan od zaletanja u rat, prvenstveno jer nije hteo konflikt sa Amerima i njihovim asortimanom nuklearnog oružja. Međutim, onda se setio nečega vrlo bitnog. Sada je i Moskva imala nuklearke, te su bili sigurni da se Ameri neće mešati u ovaj rat. Mislim da je trebalo malo duže još da promisli. Zato Moskva snabdeva sever tenkovima, artiljerijom i iskusnim oficirima i savjetnicima. Peking je takođe podržao akcijanje, te sad Kim Il-sunga više ništa nije sprečavalo da otpočne invaziju.
rano ujutru 25. juna 1950. Severna Koreja se s oko 75.000 dobro opremljenih i dobro istreniranih vojnika, 200 tenkova i 80 aviona zaleće ka jugu. To tolikom silinom da su vojska Južne Koreje i američki savjetnici bili totalno zatečeni. Šokirani smajli, jel te? Zapravo, bili su toliko nespremni, bez ikakvih tenkova i sa 20 dogšit aviona. Iako su imali više vojnika, uspeli su da izgube svoju prestonicu Seul za samo 3 dana. Ovaj munjevit uspeh severa je stvorio ogromne kolone izbeglica koji su bežali ka jugu zemlje, tako da je država bila u totalnom rasulu. Sad, ovo je ozbiljno zabrinulo Ameriku i konkretno njenog predsjednika Harrya S. Trumana, koji je takođe bio tvrdokoran mrzitelj komunizma. Njegova životna misija je bila da se zaustavi širenje komunizma, a napad na Južnu Koreju je video kao agresiju Kim Il-sunga svoju ideologiju. Truman je bio vrlo dobro svestan da ako sada ne odreaguje, da će to ohrabriti Sovjeti da cepaju dalje po Aziji. Tako da, ne želeći da popuštaju kao što su to radili tokom 30-ih, Ameri već 27. juna šalju vojnu, pomorsku i vazduhoplovnu pomoć svojim saveznicima na jugu. Ujedinjene nacije takođe kažu no na invaziju, što inače do sada ništa ne bi značilo, ali su ovaj put zapravo zajedno s Amerima i još 19 uglavnom zapadnih država oformili zajedničku vojsku. Ipak, uprkos impresivno brzoj reakciji, ona je već bila prekasna. Do avgusta vojne sile Severne Koreje su napredovale toliko jezivom brzinom da su vojsku Južne Koreje i UN-a ugurale u jugoistočni ugao poluostrva. Tako nastaje čuveni Busanski perimetar. Perimetar je bio dugačak oko 220 km i imao je prirodne odbrambene barijere poput reka i planina. Za sada im je samo bilo bitno da održe taj perimetar dok ne dođe pojačanje. Ima da su komunisti uporno pokušavali da probiju tu liniju kod Masana, Tegua i Naktonga, SAD je zajedno sa UN-om uspeo da uspešno odbije napade. Tome je dosta doprinelo američko vazduhoplovstvo i mornarica, koji su u tom trenutku bili ubedljivo najkvalitetniji na svetu. Ta nadmoć je znatno usporila proces kome se Kim nadao i omogućila kapitalistima da dovedu neophodno pojačanje. Uskoro su brojali čak 140.000 vojnika, a u luku Busana je redovno stizala i vojna i medicinska oprema. Nakon ovih uspeha, perimetar oko lučkog grada je bio stabilizovan, a severno-korejska ofanziva zaustavljena. Međutim, šta sad? Pa postale više kreativnih ideja. Proslavljeni general Douglas MacArthur je predložio pomorski napad isto poput D-Daya kod grada Incheon. Ovo ti je bio vrlo kreativan potez, s obzirom da se Incheon nalazi uz Seul, daleko od Busana, duboko u teritoriji neprijatelja. Ideja je bila da Incheon, pošto je toliko daleko, neće čuvati toliko ljudi i da će Ameri moći da preseku linije za snabdevanje i komunikaciju, a posle možda čak i da se oprobaju u zauzimanju Seula. Ovo je bila toliko luda ideja da je morala da uspe. Te su se 15. septembra 1950. snage UN-a i SAD-a zaista iskrcale kod Incheona. Time su totalno iznenadile komuniste i preplavile ih bez problema. Ubrzo nakon uspešnog zauzimanja lokalnih baza, vojska UN-a se stvarno zaletela ka Seulu, koji će do kraja septembra biti potpuno oslobođen. Ovo je izuzetno pozitivno uticalo na moral kapitalista, ali su Seul i Incheon zaista bili od presudnog strateškog značaja. Linije snabdevanja za Severnu Koreju bile su presečene. U isto vreme kad je počelo iskrcavanje kod Incheona, snage UN-a započinju ofanzivu iz Busana. Ideja je bila da tako još više pritisnu severnu korejsku vojsku, koja je sada imala neprijatelja i iza leđa. Zbog toga što su sada bili okruženi, komunisti su panično počeli da se povlače ka severu. Zapravo, ova akcija kapitalista je bila toliko uspešna da su do kraja septembra odbacili celu vojsku Severne Koreje do 38. paralele. Ovde sada nastaje ozbiljna dilema. Da li nastaviti do kraja i totalno uništiti komunističku Koreju, što u teoriji zvuči dobro, ali bi time razbesnili i Sovjete i Kineze? Da li onda stati na 38. paraleli i održati taj status quo? Ipak, MacArthur i ostali američki zvaničnici su bili željni da Koreja bude ujedinjena kao njihov novi kapitalistički saveznik. Samim tim, UN odobrava rezoluciju kojom zapadne snage odpočinju svoju invaziju na sever. I ponovo, njihov uspeh je bio nezaustavljiv. Kapitalisti su jezivom brzinom napredovali ka severu, već 19. oktobra zauzimaju prestonicu Severne Koreje, Pyongyang. Ubrzo nakon toga nastavili su svoj munjevit prodor ka reci Yalu na granici sa Kinom i njoj su se dosta približili do kraja meseca.
Ovo je logično već ozbiljno počelo da brine Kineze. Mao Tse-tung se plašio prisustva američke vojske na njihovoj granici, ali se plašio i gubljenja komunističkog saveznika koji bi pobedom SAD-a postao kapitalistički. Sada je već bilo dosta. Uprkos inicijalnoj suzdržanosti, Mao je izgubio strpljenje i križom počinje da šalje vojsku preko reke Jalu u Severnu Koreju. Pametno ih je obukao u severnokorejske vojnike da ih Ameri ne bi primetili. I tako, 25. oktobra 1950. kineske snage koje su sada brojale 260.000 vojnika zaustavljaju šokirane Amere koji su mislili da su na dohvat trijumfa. Zajedno sa severnokorejskom vojskom, komunisti su uspeli da iznenadnim napadima totalno zbune snage Ujedinjenih nacija, ubrzo odnose i ogromne pobede kod Ondžonga i Unsana, čime su sada već naterali kapitaliste na povlačenje. Kinezi su ovo lako postigli nakon višedecenijskog iskustva u svom građanskom ratu i ratu protiv Japanaca. Koristili su planinski teren kako bi primenili svoje gerilske taktike, ali i nisu koristili radio kako bi uvek iznenadili dobro opremljene Amerikance. Još jedan genijalan potez je bilo i povlačenje kineskih trupa nazad kako bi sad dali lažan osjećaj sigurnosti kapitalistima i naterali ih da ponovo krenu ka severu. I ovi su na to naseli, jer MacArthur naređuje ponovni napad upravo ka severu. I to sve taman dok su Kinezi dovlačili još vojnika. Big brain taktika. Sada, sa 300 do 350.000 kineskih i oko 150.000 severnokorejskih vojnika, oni 25. novembra odpočinju ogromnu, odlično organizovanu drugu ofanzivu ka jugu. Ponovo, koristeći svoje iskustvo i gerilske taktike, ali istovremeno i ogromne napade na kapitaliste, oni odnose kapitalne pobede na reci Chongon i kod rezervoara Chosin. Ove pobede su dovele do kolapsa snaga Ujedinjenih nacija, koje su sada ponovo morale da se naglo povlače ka jugu. Komunisti su do 5. decembra uspeli da oslobode Pjongjang, ali sada oni prelaze 38. paralelu i ponovo osvajaju južnokorejsku prestonicu mesec dana kasnije. Dakle, Seul pada u ruke komunista drugi put za manje od 6 meseci. Samopouzdanje u Pjongjangu i Pekingu je sada već bilo jako visoko, dok je raspoloženje u Vašingtonu bilo poprilično drugačije. Ovaj debakl je američke komandante sad već ozbiljno naterao na to da stave prstić na čelo i smisle šta će da rade. U vrhovnoj komandi si mogao da stekneš utisak kao da je cilj ne da više ujedine celu Koreju pod kapitalističkim režimom, nego da makar zadrže samo Južnu Koreju i održe stabilnu granicu na 38. paraleli. Ipak, morali su da se povuku iza reke Han ispod Seula kako bi se reorganizovali i pokušali da tu održe front. Padnu svoje prestonice, Južnokorejci, ali i Amerikanci počinju da gube moral, ali i živce. Bilo je vreme da se nešto preduzme. Sada su već bolje bili upoznati sa gerilskim taktikama i bili su uvek spremni za neprijateljevu ofanzivu. Takođe su dobili i sveže, odmorne vojnike spremne za borbu, dok su američke vazduhoplovne snage svakako imale totalnu dominaciju nad severom. Sa svojim novim taktikama i svežim vojnicima osetio se novi, sigurniji duh koji je motivisao američke i ostale trupe Ujedinjenih nacija. Zbog toga dolazi do promene na vrhu komande, kao i pristupa ratu, te MacArthura smenjuje general Ridgway. General Ridgway odpočinje novu kontraofanzivu pod imenom Munja. Operacija Munja je bio odgovor na pad Seula. Te je cilj sada bio da ovim udarcem odgurnu komunističke snage severno od reke Han i zauzmu izgubljene teritorije. I mada nije nužno bio cilj da zauzmu sam Seul, poenta je bila da zauzmu ključne tačke odakle bi kasnije lakše vršili dalje napade ka severu. Takođe, poenta bila i da se nanese velika ljudska i materijalna šteta na vojne snage Kine i Severne Koreje. Operacija je izvođena vrlo oprezno. Umesto ogromnih napada, Ridgway se koncentrisao na jaku koordinaciju između pešadije, artiljerije i vazduhoplovstva kako bi zajedno vršili odmerene udarce na komuniste. Nakon uspešnog baraža svojom tehnološki naprednijom artiljerijom, bombardovanjem najmodernijim borilačkim avionima, rat je ponovo ušao u fazu u kojoj su američke i južnokorejske snage ređale pobedu za pobedom. Posle par pobeda u okolnim gradićima, a i konstantnim bombardovanjem neprijateljskih linija snabdevanja i komunikacija, Ameri i južnokorejci odguruju komuniste severno od reke Han i zauzimaju ključne položaje za dalje napade. Kina i Severna Koreja su ovde pretrpele ogromne gubitke. Ipak, nije bilo vremena za predah. Ujedinjene nacije su htele da iskoriste ovaj novi ohrabreni duh vojnika da guraju dalje. Te su osledile operacije Ubica i Razarač.
Cilj ove prve je bio da spreči regrupisanje komunističkih snaga severno od reke Han. Ridgway je ponovo naređivao manje strpljive napade kako ne bi previše raširio svoj front. I ponovo ovaj pristup se pokazao kao uspešan. Pritom su nanete velike štete na komunističke snage. Ugućeno je mnogo neprijateljskih boraca, ali i dosta neprijateljskog oružja. Sve ovo je bila priprema za sledeću veliku ofanzivu. Onu ko će Seul vratiti u ruke kapitalista. Operacija Reaper. Ovaj put Ridgway naredio ofanzivu širom fronta kako bi preplavio neprijateljske snage i zauzeo još severnije ključne lokacije. Naravno, ponovo je američko vazduhoplovstvo igralo suštinsku ulogu, te je napredak ka Seulu bio dosta olakšan. Ipak, južne snage su morale da izvrše značajan broj koordinisanih napada artiljerijom, tenkovima i uprkos jakom otporu komunista, nadmoćna tehnologija juga je presudila ovu bitku. Ridgway je ponovo naredio lagan i metodičan pristup Seulu kako se ne bi zaleteli ko debili. Tako su već 14. maja 1951. snage Ujedinjenih nacija ponovo ušle u Seul. Tako je ovaj grad promenio svog vlasnika 4 puta za manje od godinu dana. Ova pobeda je sada bio ogroman moral boost za UN. Ali oni se sada nisu ponovo zaleteli duboko ka severu, već su gledali da stabilizuju granicu na 38. paraleli. I s tim počinje i nova faza rata koja je više nekako podsjećala na Prvi svetski rat. Obe strane su se ukopavale u rovove, ali su i vršile niz ofanziva i kontraofanziva koje su uvek donosile vrlo male promene. Jug je uspeo da zauzme još neke ključne tačke poput linije Kansas i njegovu okolinu. Sever je napao kod reke Injin i Kapjonga, gde su pretrpeli velike gubitke, s čime su ili postigli vrlo malo ili su samo bili odbijeni. Jednostavno ti je sve previše podsjećalo na zapadni front u Prvom svetskom ratu. Puno ljudskih žrtava za malo, ako uopšte i bilo koje teritorije. Do kraja maja 51. front je ostao nepomičan. Ovo su naravno obe strane iskoristile da bolje zaštite svoje pozicije. Što ne znači da rat nije i dalje buktio, jednostavno je postao statičan. Svaka strana je vršila manje napade, želeći samo da iscrpi protivnika. Naravno, vršili su i psihološke napade u vidu propagande. Promovisali su svoju ideologiju putem lifleta bačenih iz aviona ili emitovanjem svojih poruka putem ogromnih zvučnika. Ipak, ništa nije menjalo ishod rata, te sve ovo polako počinalo da smara i kapitaliste i komuniste. Zato u julu 1951. oni zapravo otpočinju pregovore o primirju s ciljem da se završi ovaj sukob i uspostavi demilitarizovana zona koja bi razdvojila zaraćene strane. Nažalost, pregovori su se mnogo dužili, jer em što nisu mogli da se dogovore gde bi ta zona bila, em što nisu mogli da se dogovore oko razmene ratnih zarobljenika. Takođe, s druge strane, naravno da su odugovlačili, jer su i Kinezi i Ameri očekivali da će moći da probiju taj status quo i pobede, tako da rat nikako nije stao. Tokom 51. si imao još nekoliko bitaka i ofanziva sa puno izgubljenih života zarad nekoliko ključnih taktičkih lokacija. Ipak, linija se nije nešto promenila i uprkos ubedljivoj dominaciji američkog vazduhoplovstva, to nije uspevalo da obeshrabri komuniste, koji su i dalje nastavljali svoje geretske napade. 52. takođe nije donela neke promene. Pregovori su u teoriji i dalje postojali, ali su bili potpuno beskorisni jer nisu mogli da se dogovore ni oko čega. Ono što jeste bilo zanimljivo je da je u Vašingtonu na vlast došao novi predsednik, Dwight D. Eisenhower, koji je obećavao da će Korejski rat privesti kraju. Njegova administracija je malo agresivnije gurala te pregovore, ali se nikakve promene nisu desile do kraja godine. Ali, zato će naredna godina biti presudna. Uprkos tome što se granica nije nešto menjala, imao si brutalne borbe, poput bitke za, po bukvalnom prevodu bi to bila bitka za brdo svinjskog kotleta. Oh my god, bro. Imao si ti tu još par bitaka, ali ne bi sada te zatrpam sa previše informacija. Jer se onako ništa nije menjalo kako na frontu, tako i u pregovorima. Ipak, iscrpljenost je stigla obe strane. Te su aprila 1953. kao znak dobre volje, obe strane razmenile oko 5900 zatvorenika, što je svima dalo nadu da bi ovaj pakao mogao da se privede kraju. I istina, došlo do promene brzine u pregovorima. Međutim, to nije bilo samo iz dobrih namera. Još 1951. Douglas MacArthur je predložio da se priča dodatno začini bacanjem nuklearke na Kinu i tako brže reši posao. Ima da je prethodni predsednik Harry S. Truman razmatrao tu ideju, problem im je bio što više nisu bili jedini koji imaju nuklearke. Moskva je do tad već imala svoje nuklearno oružje. Nije bila spremna da tek tako dopusti da kapitalisti iskoriste Oppenheimerovo delo na nekog od svojih saveznika. U suštini, brat bi opet prerastao u svetski, samo što bi ovaj put imao mnogo značajnije posledice. To je bio
i glavni razlog zašto je Truman smenio MacArthura i na njegovo mesto stavio daleko umerenijeg Ridgewaya. Međutim, novi šef Amerike Eisenhower je bio voljen da razmotri sve opcije. U maju 1953. bacio je hint Kinezima da bi rat mogao da eskalira u nuklearni ako se dogovor ne postigne. Otkud sad Amerima toliko muda odjednom? Pa, desio se jedan vrlo značajan događaj u istoriji. Stalin, konkretno smrt Staljina. Novi lider Sovjetskog saveza i najveći ljubitelj kukuruza, Nikita Hruščov, je takođe gledao da privede ovaj rat kraju. Te 27. jula 1953. obe strane zapravo dolaze do kompromisa oko ključnih stvari. Uspostavljaju demilitarizovanu zonu, granicu širine 4 km duž trenutnog fronta oko 38. paralele. Ovo bi predstavljalo tampon zonu između dva suparnika, čime su kao obe strane bile okej, ajde. Potom je usledila i ogromna razmena ratnih zarobljenika. Oko 75.000 komunista i skoro 13.000 boraca UN-a i Južne Koreje se vratilo u svoje domove. I tako, do kraja 1953. dolazi do totalnog primirja između Južne i Severne Koreje. Ali tehnički rat se nikada nije završio. Brat se samo relativno smirio. Svakako, Korejski rat ostaje jedan od ključnih događaja 20. veka. Prvi značajan sukob tokom hladnog rata je definitivno svima stavio do znanja da kapitalisti i komunisti nikako nisu doneli mir našoj planeti nakon Drugog svetskog rata. Baš naprotiv. Između dve sile su sledili sukobi širom sveta koji će odneti milione života, kako u Koreji, tako i u Vijetnamu, Južnoj Americi, Africi i ostatku Azije. Sama Koreja je bila devastirana. Ukupan broj poginulih civila je jezivih 2 do 3 miliona. Američko bombardovanje severa je odnelo možda čak i do preko 1 milion civilnih života. Takođe, velike bitke i masakri na jugu su isto doveli i do preko 1 milion poginulih stanovnika. Jezivi zločini su vršeni sa obe strane. U jednom slučaju su Amerikanci čak ubijali civile iz Južne Koreje jer su sumnjali da podržavaju komuniste. Bitke u urbanim sredinama su nosile ogroman broj žrtava. Taktike izgladnjavanja, kao i širenje bolesti zbog manjka vode i generalne higijene je dovelo do mnogo preminulih civila i ratnika. Čak 5 do 7 miliona ljudi je izmešteno iz svojih domova. Neki su prebegli na jug, dok su mnogi otišli u okolne države poput Japana. Što posle svega jeste jako ironično, ali šta će narod? Mnoge porodice su večito razdvojene između severa i juga i više se nikada nisu videle. Gradovi, infrastruktura i fabrike nisu prošle ništa bolje. Čak 75% Pjongjanga je bilo potpuno sravnjeno sa zemljom. Putevi, aerodromi, elektrane, sistemi za snabdevanje vodom bili su potpuno uništeni. Ovo će dodatno otežavati oporavak Severne Koreje. Ipak, u pomoć su im pritekle i Moskva i Peking. Na jugu se situacija nije mnogo razlikovala. Seul je 4 puta menjao svog vlasnika, što znači da je on bio vrlo teško oštećen. Komunisti su takođe gađali ključnu infrastrukturu širom juga, puteve, železnicu, luke, mostove, elektrane, postrojenja za snabdevanje vodom i tako dalje. Zapravo, šteta je bila toliko velika da je i do 80% infrastrukture Seula bilo potpuno uništeno. Amerikanci su zato ulagali brdak into jug kako ne bi izgubili saveznika na tako ključnom mestu. Ta ulaganja će vremenom pretvoriti Južnu Koreju u vrlo moćnog igrača u ovom regionu, dok sever znamo kako je. Mada inicijalno Pjongjang video brži oporavak od Seula, vremenom politika ekstravagantnih lidera i ideja samodrživosti je odsekla Severnu Koreju od sveta i progres je ne samo zaustavljen, već im je danas BDP po osobi niže nego što je bio pre 60 godina. 2024. obe države tvrde da celo poluostrvo treba da pripadne njima. I istina, to jeste isti narod, ali naravno da ne mogu da se dogovore oko toga da li će se ujediniti pod komunističkim ili kapitalističkim režimom. I mada je danas bezbedno ići u Južnu Koreju, tenzije su i dalje prisutne sa povremenim malim sukobima u demilitarizovanoj zoni. Tako da ceo ovaj rat, svi ovi civili i ratnici koji su se borili i poginuli za neke svoje ideale i ujedinjenje, svo njihovo žrtvovanje je bilo uzalud. Ali vidjet ćemo. Možda jednog dana dođe do promene i ponovo vidimo ujedinjenje korejskog naroda u zajedničku državu.
Ja ne mogu da verujem, konačno smo odradili korejski rat. Pogledaj koliko se teme cima za vas. Otišao sam u džunglu da bi ovo snimio. U Zvezdarskoj šumi sam. Ali opet, izašao sam iz kuće zbog vas. Tako da obavezno like, share i subscribe i postani deo najjačeg pokreta zdravog razuma u Srbiji i šire. Ako želiš još ovako kvalitetnog sadržaja, obavezno doniraj na Patreonu ili postani član kanala putem join dugmeta pored subscribe-a. Svi koji su članovi na Patreonu i na YouTubeu dobiju ekskluzivan sadržaj. Uvek naravno možeš da pazariš majice, šolje, kape i dukseve. I to je bilo to, dobri ljudi. Vidimo se uskoro, pozdrav!